Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian kejingmi kejing keno jong Coordination and Welfare Committee Shala Bholaganj Block and adjoining area Persya ya ke KSU baki di kidkhot kene keseng ki baladon kti ban penyap bat syem ya kejing iem jong ki arngut ki barjala kabalaja haka arpo hanyo tarik ubenai leber arjar arpasau ha ichamati na kalyang ka hanyo trap a check national movement kalalej ban ujor da ke ejahar Persya ya u president jong kateka committee u Gopal De. Habakran syakilat pathai khubor mentagasngi Hashilong Press Club uba Raymond Sotun ubadai u Assistant General Secretary kaseng HANM ulaong ba kajing keno jong ketika komiti klam kajingla ban pen i yaki sabut kibabyang kalong ke AKA kebomla Satya ban pediang uba Sotun ulaong ba kini kajing keno kidai tang kibut jong kino ki jat ben riu kibakwa ban penteranya kaseng KSU dak baki keno thamula klam dadon yaki sakhi sabut kibabyang kaseng kalaong baka HNM kadon ringkat bat kaseng KSU na kabenta banyada ya kabri uhanyo trap bat kaseng kalaong ru balada ketika komiti kamla ban penshisha halor kijing keno katanat pulit kadai ban kam kala ya UTU presiden ketika kenhun ubala keno klam nong rim. Ini yang kita support ini ya kaseng KSU. Aku yadai pakai cincak no untuk kaseng KSU. Awi dulu ubah partai. Ubala kena support mesti film dah jawab yang support star. Kabong kedai kaseng KSU kalau ada penyam di beliau armut kepada kedai bawah icam. Tinang yang kaseng HM kerana pasal bah yang kilo dibesar kiba kimla berpengi yang sebut kestar kebiang di hak ini berkenaan betah kalian narian dosen HM kamla berdiam setia. Pasal ini iba kidai bet kibut jong kinur kijak pendiri kibakwa tron yang kesen KSU dan bagi keno hamla serung seneng terdadon kita sebut setar kebiang. Hari jing sisian hari ini isni bila ibrok wana kalian do polis department kalau omba naya penhek yau yang di jujia dan apa ucapti. Ini nak kalian do pesen HNM do hari jing sisian kuat penhek yau yang di. Ndre hadir pengi ipan yang kejing thong yang iwaipat ibadai ki parasen halang nyemlang pan sudah kun itu ndre iwan ni ba pencai syaki par jong nong syaki par nong dong jong jak diruni bangi dor lengkap pesen KSU na kata banyada yang beri jong yotra sagawai harbi abang kumne to the President General Secretary Kasih Student Union subject killing and beheading you at any time. Tingin nang puli yang ini in detail hari ini cu page yang ini betul killing and beheading you at any time. Hatu so ya hapsi man keren kum ini kijak ketiru killing and beheading you at any time. Ni nak kalian juga seng ibanjur ya ke police department but your government of Bangladesh. But the government of Bangladesh should hunt down these people, identify them, and bring these people to justice. Kemudian kam kebesuk, mencuburnya bersih, jalur, belum ganu kadang. Warna dadon kadang lu, beli kaan kadang. Apa kadang kaan, lecia kaan kejusak silian yuno. Warna dadai kiseng iba kumno. Warna dadai unong ilam, uba kumno. Dadon ganu kebetak, dei mencuburnya bersih. Yano lu dalam dadon gino brem. The happy day berkene ngakwa pan ong kuni para sama paradok persnam ni. Ni omba. Wei ki mendel ki bawan hang ni hapok ri jungi ki mut ban penting ban pensmi ini. Kim tip berkene ngak kendau ke siap. Kabadon kabangisong isak mata ya kene ngak kendau ke siap. La ai subha do play ini bangisong bangin bangin sak hang ni. Hakilong suwa himat suwa ki jungi. Bat kedai kebentar ke jongi pat mata bangin dia ta ya kene kendau ke siap jongi kenang bangin lak pada ban ai hak peteng ke ban sawat ban dia ta ya kendau ke siap jongi wat juwan ko ki mender hang ni hapok ri jongi ban penting pensmi ban penting ko tempat ini namar ba ngin ya kun ban dia ta ya ke pri ku nyo trap dakaan dakaboy dakabor
buat tak senang beruin selia banyata yang kejat beliau kejongi banyata yang kendau siap kejongi nak kata tahu banthop ye kini gisti kum kali ban berngem ye kinong yalam jong ke KSU kadai buat berngem ye kejat beliau jongi nak kalian jong sem HNM ke kalian tak bersai naik ke petrol hakading yo kaplo ke pertai borok kuwai kalian syai tak bersai nak dunia saya sisien nai ya te petrol hakading yo kaplo ai bagani ki jingjang bajah tu ki chamati on pendap daki priu jongkaan ki badai hop ban pek ya ke bahak kamian ya ke im sup ke im san apa ke jalan tu om dei mancuan batai da manura ban penghe yau ban pengklumar ban pensaprian ya ke jingjot ke jingpra apa dan gejat pendriu juni ban kuai ban kijat nak kalian jongga seng HNM nak kapor sa kapor nila jugran ni om ba seng HNM kam dei ke seng ka ba isi ke kuai ban kijat pendriu ni iet yang gejat pendriu jolojong ni kuat ban ya tara yang gejat pendriu jolojong ni ya kun percaya ke surkar ni bor ya ke surkar nak kapor sa kapor ban cina ya ki an ban cina ya ki lat ki denti ban ya dai yang gejat pendriu om ban lek ban torsor ni ban bandeng ya kuai ban kijat pendriu laju om barbor ya ki way pa iklajat ki badan ni if you want to live in the state of Meghalaya in the breed of Neutrep live in peace be a law abiding citizen we will help you and we will protect you if you are a law abiding citizen burom ya sentimen jo ki brio ki badan hari ke cakap mentah kata ya ki brio jo ke brio Neutrep ngin burom lang ibi kumjo Rai ban i gini kita kisien ban penjat berpra ban penghuri hurai ya ke imsuk ya ke imsan hakne ke jela nagalin jong ke sek HNM ngimnom alat dal ya la thok hakne ke FA persya yo ngiru gopalde belapha ya kini siti so chief minister ka ba i ba ulah keno i kum bo radon yang tak sebut setar ikumbo radon yang tadi sebut setar bahwa bakal cuci minister oh itu nunggu beli ulang oh ya ke sisi jauh cuci minister badon penuh bentar dia sudah kena pak kudu ini nak yang dosen HNM yang sulapan priak yang sulapan kubur bakni isu ya habisu yang negatif kena kabang i bakadai kekam keputusan nomor habi dai bakadai kejingja hapur camti Mina kalian joseng ni syania atau police department bahkan le ia ke berkam kum bagi orang ba a criminal is always a criminal let the law takes its own course the happy day bagi peta ni nak kalian joseng ni nom pembet ni nom pemai ni nuru ndai ni persacur ya ke jikeno jong ni we bekerteng ukupal de na peta bahwa tentojur bagi day beseng KSU nak terkawin krek yang kena ke FIA bahu hak dan pensisa balada nak dan pensisa yang ni gopal de polis department jong state dekliar de ban kaan kadai ban bisa kadgum kajinap jadi saki disebut istar di bagian kum siti kepala pak dan juga CWC Shalabok apa umi gopal di presiden dari komiti ulapa asti Chalo, uji first time dengan jalan itu. Bawa bahas di balik ba, engkau merdor kita dikot ke isu. Berkawai kalau negara kasih kapan di saya kene hatu, kene samu dikot ke isu ba, le tak kamu tipu, saya nak isi badan. Berkawai kejing, kini negara kasih ni kalau mulai ba, hakapur, ba kejing sak niap jong lusan. Negara ngerti sempat mengentak kalau kemana, kita kiperlu. Berapa ni kupal di penitura baru kita bekerja untuk supaya produk kali. Henry, habang sibak kalau ba, kali ini cikgu thok dengan gopal de kalau ba kejing event, kejing mut menutran, menyurat ya kali ke jung inte. Kani di keruk pasal sa bajala hamtam juni komiti juni gopal de kalau ba wat paya je perlu borong bangari si baca pada kasi no terap kerja perlu bupati hindrai kami suman kejing
ketul yang saya golong ba ada su jo ada su suk persa kabri ko tra subami no ta pasay menerkam balik keren dokumen kumtai par kumeru nakalian nakalian ko sen akan saya ba rajai ibajat berdeu rajai kumtam igir khot ki issue wala sen ator galak wala dadi menayap wala dai belum aslam pun tak kari berdeu incloy balik kata tarik ketini bat nakalian ko pa di percaya ini iPhone lu udah percaya ba kitkena kita kot ke isu ki punya ini ki aru ibadala ki poiber poha ani jala ke ni kata ini pisan sing badu sujud duta maka bisa ke kepak ke sing golong ba uni rupa di percaya kalau kene kata pada jagi ki kot sama ke beliau dalam sing kamsalia asapet sei berkam